Muškarac je, prema dostupnim informacijama, fizički napadnut u Srbiji nakon što je jednog državljanina Bosne i Hercegovine srpske nacionalnosti nazvao Bosancem. Prema navodima koji su objavljeni na društvenim mrežama i u pojedinim medijima, verbalna rasprava ubrzo je prerasla u fizički sukob u kojem je napadnuti muškarac zadobio povrede. Okolnosti događaja, kao i stepen povreda, za sada nisu u potpunosti razjašnjeni. Nadležni organi nisu objavili više službenih informacija o ovom incidentu. A Bosančina jedna. A šta imaš protiv Srba iz Republike Srpske? A ti si, ja nemam ništa protiv Srba iz Republike Srpskoj, imam u Srbiji. Čuvaj Republike Srpskoj.